Good morning. Ngasigi message haipetang yengminarase ko haidi nutigi hapo haibasu yawe haidi haptagi hapo haibasu yawe ko adu sum nutigi sum yengangadi nuai na ko wakhanda haipetang aina tauge na khaliwa poto haidi tausira na traga taurasira haibado ko adu ngasigi aina taugadaba chatgadaba wakhaldo hana khanbiro ko adu si se yes or no haidi chasira chatloisira tausira taurasira haibado adu maina hai tare ko sida haidi ahum khaidue ko ahum khaidoba si manung sida haidi card number 1 ne card number 2 ne card number 3 ne ko card number 1 khanba mi ngai gi yengminarase ko ahamba gi se ko yes haina haya ko haidi nangna tauge na khaliba potto tawibada akaiba kemta leite tawro ko si se haidi number 1 se dum yes ha ne yes ki haidi meaning di haningai ke shule trena ka hodi yare ha be wane ba aduga number 2 ko don't stop haina haya ko don't stop so yes ka dum mane ko haidi nang to ito lep ka no haya ba haidi amuka hena phajana changjalo poto haidi nangna thangjali ba khungdang do hai tare ko sisina amuka second gi lere ko aduga ahum subai sina there is something better nangna hojik tawriba pot to dagi haidi amuk hena aphaba la kani ko nangonda hojik tawriba pot to dagi amu hena aphaba adu ngasi gi message ne se yam phajana la e ko adu mayam su loinamak aphaba su oirasano ko aphaba su oirasano haidi blessings hai tare dum piba oirasano shorna ko ado sida leire kenogi sina ko do angel number se aina sum nung tigi share to was dum haidi makhal mayam lei ko ado sum akoina daw se yade en haiba dum haidi ina haiga no di haiba ne ta ju hairak pe te yawe daw yade en ko ado sida ai number amai ge ko haipetang si se hana budi i gre ko koina haidi 1176 ko aduga 1176 and amaga hapsan se 1212 haidi si se na haidi nungti gi dum ibe ai ko nungti gi haidi numit akak na baga shulai te ko haidi nang sum ininga ga di dum ibe ai ko 1176 amane 1212 simane haidi good luck porak na bagi angel number hai tara ko 1176 tagi result phange har ko myam yaw ge ko mangda ado adum 1176 continue to raga dum haidi 116 and 1212 ko si se akoina ibe ai plus chanting to be back ko chanting to yam live number ne ngo haidi 11761212 smai to raga haidi chanting to bio nang na khalli ba wakhan nang gi oheningi ba potu gi aduda khallaga hai tare ko aduga ngasi se sagon sen ni na ko sagon sen gi rituals haidi han yengi ba ngai na yengre anoba video sida la poi taraga di Thursday se haidi yellow machu set pio ko phiron set pa matam da yellow set pio laigumba katpa khotpa tawbadasu yellow laigumba katpiyo ko lai katpa matamda aduga amana kok tumgano ko haidi kok tumgano fi shubigano ko haidi reason se lai ko kok tumdabagi ai no phajana haidi ai video semake haidi kok tumba yade hai se karigino na haibado ko ado hojiki oinadi haidi yaragadi kok lubigano Thursday numito ko aduga phiron gumba yamna shubigano ado amana amuhena phaninge haragadi nga gumba henbiba aduga pesagumba pithopigano Thursday da hari yaringe sigi thabak se tobigano ko pesagumba pithopase isadagi ko isda lering sigi video se thank you